278 milióny dinárів у 2018 року відвоєні за 9 новинско-видавательних хижі od вкупно 22 новинок na 8 menšinskih jazikoh i za stotu pomocu pokrajinska vlada obezpečuje funkcionovanje tej dijalnosti značne i za očuvanje samovažnosti nacionalnih menšinoh, hvarel predsjedatelj pokrajinske vladi Igor Mirović. Kako vreme bude odmicalo, mi ćemo pokazati. Jak čas bude prechodziť, my ukažeme u praksi, verím už u idúcim roku, že od 5 po 10% zväkšame sredstva za to tu namenu. Zostým vyplníme zadatok zväkšania finansovania i u rokoch, kotri šlídza, popробujeme u direktnim komunikovanju so s vami nadbudovať celú toto systému, že by še noviny otrimali. Mi za to 2018 rok dostanjeme 32 milioni i 600 tisjači, su bar značne sredstva. I to najviše čase od tih sredstva ide za novini Ruske slovo i finansuju še i Zahradka i časopis Mak. I z ostima sredstvami mi uglavnom obezpečujeme funkcionovanje, i co znači, že i placi, i drukovanje, i distribuciju tih naših vidanjoh. Važno je, že u tim nam roku vekši sredstva za 5%, u prešlim i u predprešlim, to dakle vecek milion i pol, kol milion 600 i zostim sme hodni vyservisovať to, co máme takú zdlústva za jak pod kvarteljoš u dnevniku i jak za vonkašnjih sotrudníkov, za honorári. Z tej nahody povezene je, že potrebna direktna komunikacija medzi novinsko-vydavatelnima hižami, kotri vyhodza na menšinskih jazikoh i resornim pokrajinskim sekretarijatom i predsjedateljom vladi Vojvodini, že bi bula i na dňovim urovnju ke treba. Naglašene je, že še u nastupnih rokoh zos takú komunikaciju pridze do zajednickog cilju, a to kvalitetni i izmistovo novini na jazikoh nacionalnih menšinoh.